Dobrodošli na kanal Popravi sam. Na ovom kanalu ne bavim se ovakvim pitanjima, ali vidim potrebu da na balkanskoj sceni veoma malo se govori o novim promjenama na YouTube-u. Promjenama koje donosi Kopa zakon. Nije prošlo mnogo vremena od kako je YouTube promijenio svoju politiku za monetizaciju. Ovim promjenama mnogi kanali su bili obeshrabreni jer nisu prelazili granicu po pitanju subscribera i odgledanih sati u zadnjih 12 mjeseci. U 2019. godini YouTube je kreatore obavestio o novim promjenama na YouTube koji će stupiti na snagu od 1. januara 2020. godine. Mnogi su bili šokirani, neki dan danas ne mogu da vjeruju šta se zapravo dešava. Kako je sve počelo? YouTube je od FTC agencije dobio novčanu kaznu zbog toga što su kršili zakon Kopa, zakon o zaštiti dece na internetu. Zakon zabranjuje sajtovima prikupljanje podatka od dece mlađim od 13 godina. Deca su danas najveći korisnici na YouTube platformi. Kada gledate video, YouTube prikuplja podatke o vašoj IP adresi, lokaciji, a također prati vaše kretanje na internetu i onda znaju koje reklame postavljati na osnovu tih podataka. Google i YouTube su američka kompanija i oni moraju da se pridržavaju američkih zakona. Nije mi samo jasno gdje su bili sve ove godine. Zašto nisu skretali pažnju kreatorima na ovaj zakon? Ovaj zakon nije donesen preko noći. Ovaj zakon je nastao davno 1998. godine, a odjednom većina kreatora su u problemu. Nakon kazne koju je dobio Google i YouTube moralo se nešto preduzeti po pitanju ovog zakona. YouTube je uveo novu opciju za svakog kreatora da ovaj sadržaj mora obeležiti da li je video napravljen za decu ili nije napravljen za decu. Ovdje zapravo počinju glavobolje i veliki problemi za YouTube kreatore. Zašto? Zato što ako je sadržaj namijenjen deci, mnoge opcije od velikog značaja bit će isključeni. Biće isključena monetizacija, video za decu neće se prikazivati u delu preporučeni video za vas. To zapravo znači da sam algoritam YouTube-a više neće davati veliki značaj sadržaju koji je namijenjen deci. Još teža stvar jeste da bit će isključeni komentari, neće biti dozvoljeni završni ekrani, niti logo kanala za njegovo praćenje. Ovakvim kanalima bit će zabranjeno live streamovanje, što zapravo znači da neće biti ni dopisivanje. Za sadržaj koji je namijenjen deci neće moći da se lajkuje, niti da se stavlja u playliste. Kada ovakav kanal postavi novi video sadržaj namijenjen za decu, neće stizati obavještenja da je postavljen novi videoklip. Mnogo zabavnih kanala, gamerskih kanala, muzičkih kanala i njima sličnim bit će ograničena monetizacija čak i do 60%. To zapravo znači da zarada od ovakvog sadržaja bit će ograničena. Ne znamo još kako će uticati ove promjene na kreatore i kakve će biti posljedice, ali ostaje nam da vidimo. Ko preživi, pričat će. Šta vi kao kreatori zapravo morate uraditi? Svaki vaš videoklip morate obeležiti da li je napravljen za decu ili nije napravljen za decu. Na ovaj način YouTube se zaštitio, a sada na kreatorima ostaje da se odluče u kom pravcu će nastaviti sa svojim kanalom. Žao mi je kreatora ili youtubera koji će bukvalno preko noći izgubiti veliku zaradu. Šta više, sav trud koji su uložili u zadnjih nekoliko godina bit će uzaludan, jer videoklipovi sa sadržajem za decu neće moći da se unovčavaju. YouTube je morao da menja politiku u zadnjih nekoliko godina. Primjenjivanjem ovog zakona doći će još mnogo promjena koje se ne sviđaju nama kreatorima. Apsolutno razumem YouTube jer ovakva platforma mora profitirati. YouTube neće umreti kao što neki nagoveštavaju svojim videoklipovima. Umreće samo zarada mnogih kanala. A YouTube će ovdje još više profitirati jer YouTube je biznis, a deca ne smeju da budu korišćenja kao predmet zarade. Zakon je zakon. Znam da ste razočarani, znam da većina kanala imaju sadržaj za decu, većina američkih kanala imaju sadržaj za decu. Deca najviše gledaju YouTube, deca imaju najviše vremena da provede gledajući videoklipove. Deci nije dosadno da gledaju jedan taj isti klip iznova i iznova. Nekima je bilo važno samo da se prikazuju reklame na sadržajima za decu. Sada je na neki način tome došao kraj. Na internetu je pokrenuta i peticija da se nešto promijeni po pitanju ovog zakona. Mislim da se neće mnogo promijeniti ni ovim putem. Mislim da će kreatori doći do nekog rješenja, koje će biti ne samo u korist YouTube-a, već i u korist kreatora. Mi kreatori uvijek smo se snalazili i mislim da kreatori koji su u problemu naći će rješenje. Nije baš sve crno kao što izgleda. Na kraju tunela ipak dolazi svetlost. Sada smo ušli u novu godinu, kada stupaju na snagu i nova pravila YouTube-a. Ušli smo u taj mračni tunel platforme i niko ne zna šta nas čeka na kraju tunela. Pozdravljam i svako dobro.